Praise God. Datayo lata. Ito ay healing service. Amen. Kailangan tayo ti specific na message about healing. Kasi may isa rito nga kailangan tayo iti biyag salunat. Kailangan ti salunat. Amen. Awan serbi ti kinabak ng numasaksakit ti tao. Kaya numasaksakit ka, ang makaminister. Amen. So, ado ti rason. Doapay nga kailangan tayo ti healing. Amen. Alalkin may sarita nga nakakreatan tayo. Create tayo nga image and likeness na likeness ni Apo Diyos. God is health, so we are health also. Nagita iti original nga biyag ti tao. So nga, kailangan tayo nga ikararag. May isa nga attack ti enemy ket saksakit. Ken isuret ti bunga ti lunod ti basol. Lunod ti basol nga na-receive ni Adan. So nga kailangan makita tayo nga na-set free tayo dyan. Okay? So the message ata, kahit kung isuro, about the power of the cross. The power of the cross in the healing service. So nga, kailangan dito yung ministry tayo, i-intercede tayo ngay matlang dahil healing. Healing, deliverance. Kailangan na ito Acts chapter 4, verse 23 to 31. Di may isang specific ay kararag dagijay a disciple ket jay healing. Para saan tayo kadi i-review basit. So nga dito yung church, kailangan tayo nga ikararag diyay. Ulitat iti kararag gamin, iti kararag tayo dagijay in work out ni Jesus. As well as salvation. In work out ni Jesus, but we need to pray for the salvation of the unbeliever. Apa nga ikararag tayo kat nililipas ni Jesus? Prosperity. Apa nga ikararag tayo? Kat by grace we are blessed. Isuha ko na ka. Insuro ni Lord, nga ti prayer, ikararag mo nga ag-manifest nagajay in workout ni Jesus. Amen. So, haan mo nga mabalin nga ikararag jay against or kontra kini Apo Diyos. Kontra ti gospel. Ti kararag mo jay gospel nga ag-materialize. Amen. So nga kailangan tayo na kita. Sige, parasan tayo. Basaan tayo dita. Acts. As soon as they were free, Peter and John returned to the other believers and told them what the leading priests and elders had said. Nagiging persecution na day. Sige. When they heard the report, all the believers lifted their voices together in the prayer to God. Oh, sovereign Lord, Creator of heaven and earth, the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit to our ancestors with your servant, saying, why were the nations so many? Why did you waste your time with futile ones? Okay. The kings of the earth prepared for battle. The rulers gathered together against the Lord and against his message. In fact,
this has happened here in this very city. For here at Antipatron, society, the governor, Gentiles, the people of Israel were all united against Makita yo, permit the persecution. Talaga nga delikado ti biyagda. And even ngamin, dagijay kings, may maysada to fight against the Messiah. Hingga natata. So nga dito yung bagbaga, kinapuno na amin nga nation, they are preparing to fight against Christ. But, unaware na gijay, nga tatao, nga tipipraparan na gayam ni Jesus. So nga nagiti, sagana ti armina tata. Tati amuda, we need to fight against nation to nation. Pero, itigayam sikap ni Satan, ipiprepare na isudat to fight against Jesus into umay. Unaware, iti nation ijay. Malaksik tiada revelation na ti gospel. Nya? So, kapag prepare soldado na, sikap ni Satanas diyay. So, tamuda, laban iti last days. Now, gapu dita, na urnong na nga nagkararag. Diretso tayo man, verse 29. And now, Lord, hear their threats and give us your terms. Kitaan nyo ati, first, ay kararag na boldness. Di ba, ada ka na tayo ni Jesus? Ada ka na tayo di boldness? Ada ka na tayo di spirit of boldness? Pero apa yung kararag na? Di ba naturod na gito yan? Natuturod na kita nga apostle. Pero at that time, kararag na ti boldness. So makita yo, ti kararag tayo, nagijay in workout ni Jesus. So ti kararag na boldness. Ang kinapudno na, no, adaking ka ni Jesus, adaking ka ti Holy Spirit, adaking ka ti boldness. Ti manifestation na, awan. So we need to pray. So nga ti prayer, dadya iti akem na, ti rule na. Amen. Sige tuloy. Great boldness in preaching your word. Preaching your word. Amen. So nga siya katkarkarag kunto pa di ay. Kailangan ti boldness. Nga mga ibagat ti usto. Amen. Okay, next. May specific kay kararagda stretch out your hand with healing power. Kita nyo, kararagda ti healing. Abay nga kararagda ti healing. Katnalpas matanan, it is finished. It's a cross. By His stripes, we are healed. Pero the manifestation na, isuti awan. So we need to pray. The manifestation, the healing. Isudan to pa, Acts chapter 3, ada healing. Pinapagnadan ti pilay, but still, ay karkararag na ti healing power. Amen. Healing power. Stretch out your hand with healing power. So, siyempre, ti ima ti Diyos, nga healing nga kanawin ti manifest na. Amen. Mabalin nga stretch. Iti ima na kat, ti iyig na kat curse. So, at tidawat na with healing power specific. And may miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Di ba talaga nga powerful tinagan ni Jesus? Pero daw-dawatan da, kababaan tinagan ni Jesus, maaramid
it is signs, wonders. So nga dito, ministry tayo, intercede tayo dito, ikararag tayo. Hallelujah. Kararag na dito, after the cross. Yet after the cross, dito acts after the cross. Natayan ni Jesus, nagungaran. Amen. So nga, ada na kita teaching nga ron ka, it is finished nga ron, nalpas. Mga ikararag mo pa lang, ay, di naman. So nga, ma-deceive da, ijay understanding da, because sanda nga i-confirm, ijay scripture. So nga, ado ti ma-deceive ti revelation na, ti pagarup na revelation, but revelation of the devil. Tapno nga mangyari, dadjay in work out ni Jesus. So nga kada tayo dito, tayo pa deceive. We need to pray. Ulitak ti umiksinaan ti prayer, ikararag tayo dagiti in work out ni Jesus nga agmaterialize, agmanifest. Kita nyo, na itutupay ti Holy Spirit. But we need to pray for the Holy Spirit to operate. Hallelujah. Kakasjay. So, anya ti result. After this prayer, kalpasan pa nagkararag na the meeting place shook. Mighty earthquake. And they were all filled with the Holy Spirit. Ito na napnuda lang ang Holy Spirit, Acts chapter 2. Nabaptize na ito, nagtatangas na. And then, nagpray naman na, napnuda the Holy Spirit, of course. That is a spirit of boldness and a spirit of power to heal the sick. Tayo suting kararagda Kat in my the power. So kahit nasawan, nag-manifest jay boldness, ken da jay healing power. Amen. Then they preach the word of God with boldness. Okay, tayo? The manifestation, boldness, the power of the Holy Ghost. And then, no, mapanta yun, Acts chapter 5, di tandayan na tayan na sa Pyra, kaya ni Ananias. Nganap nun ni Peter, the Holy Ghost. Kat amuna di inaramid Ananias. Amen. Handang amon nga ni Holy Ghost ti kasangsango na ni Peter at the time. And then after that, iti outcome na rin nga prayer or result na in panda di masaksakit, ijay street, ijay dalan. Kat ijay nga naagasan, dagijay malinungan di aniniwan ni Peter. The result of prayer. So we need to pray. Apay nga saan daw makonvince kini Jesus nga healer. No, awan ti rumrumwar. Awan tagman manifest. Sino piman di mang bilib? So we need to pray. Hallelujah. We need to pray for healing, deliverance, boldness, revelation, iti health. Revelation, the gospel. So we need to pray, ijay, power of the cross. Nga may reveal kada tayo. Even the healing. Amen? So now, mapan tayo dyan. Power of the cross. Power of the cross. Sumunod na. 1 Corinthians 2, verse 2. Rugite verse 1. Sige, pasa. When I first came to you, dear brothers and sisters, I didn't use lofty words and impressive wisdom, then that's secret. Okay. Verse 2.
forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Okay. For I determined not to know anything among you. King James translation. Save Jesus Christ and Him crucified. Di may isang decision ni Paul nga amwen ket ni Jesus, of course. Ken isuna nga na-crucify. The power of the cross. Ni Jesus ken the power of the cross, di pa naka-crucify na, ti dinesisyonan ni Paul nga amwen ti biyag na. So nga na tayo mat, desisyonan tayo na tayo, hanggang nga di amo di ulo. Kanayon nga ikorkorek ni Paul, iti hid knowledge, wano human understanding or wisdom or eloquence. Awatan niyo. Hanga kayat ni Paul na jay, nga panakam mo. Tada di nga panakam mo, awan palang power nga di. Itunay nga panakam mo in the Spirit. Hallelujah. Katrenew na ti panunot. Amen? So now, atras. Chapter 1. Ti Corinthians. Chapter 1, verse 17 and 18. Hallelujah. Ito yan. The power of the cross. So nga ti amuan tayo, the power of the cross. I determined not to know anything among you. Kuna ni Paul, save Jesus and Him crucified. Because daytoy ket isu ti power nga mangisalakan. Okay. See verse 17 and 18. For Christ sent me not to be baptized, preach the gospel. Okay, pause. To preach the gospel. Kanayo nga ibagbagak. Gospel. Narinig nga pang grade 1, the gospel. Bis nga nagrigat to pa nga awatan na one revelation mo. So, aray da dumag, ikatandan da jay message si gospel, the church, healing, deliverance, speaking in tongues. Maramdaman, ikatandan si salvation, repentance, ikatandan, nagdadya nga teaching, dira duma ministry. Grabe, the deception ti enemy. Imbis nga iso ti amuan ni Paul, iso matik ikatan ti raduma. So nga kanyak, ti decision kumat, anak kasumina ti gospel till I die. Gana matayak, gospel is enough. So ti may preach eh. Amen. Not with wisdom of words. Ni, kanayon na nga i-rebuke na ito eh. Lest the cross of Christ should be made of none effect. So maawan ti effect na no hid knowledge sa work. No human wisdom, human understanding, may cut iti effect and power of the cross. So nga kailangan nga labsan tayo jay intellect. Labsan tayo jay hid knowledge. Pantayo in the spirit kat i-control na ti soul and body. 5 senses. Hallelujah. Okay. Sumapan tayo dyan. Verse 18. For the
preaching of the cross to them that perish foolishness. Kita niyo, foolishness. Reader dumarin oy. But, Unto us which are saved, na tayo may salakan, it is the power of God. So the message of the cross is the power of God. Nga mangisalakan. So nga the same, nga so ti power na to heal the sick. Mangisalakan kada tayo iti sakit. Tayo pa nakaisalakan tayo iti sakit. Salvation that is a part of our salvation in Christ. Kataday the message of the cross. Hallelujah. So makita yun dyan, nga it is the power of God. Kada tayo may salakan, the message of the cross, power of God. Mga tayo, the message of the cross is the power of God. Hallelujah. So ijay salvation, healing, aday the message of the cross. Tayday dayan the power of God to save. To save us from Satan, to save us from hell, to save us from sickness and diseases, to save us from sin. Amen. Hallelujah. The message of the cross is the power of God to heal the sick. Amen. No, minsan, kaya tayong aragos mapantayo ujay, resurrection. Madi tayo yung cross. Never mo nga ba enjoy the resurrection without the cross. Tahang ka mabalin nga agungar, no hang ka pa nga natay. Ano mabalin nga labsan the cross, kat mapan ka ijay sitting at the right hand of God. Kailangan nga amom ti message ti cross saka makapagtugaw ti makanawan ti Ama with Jesus. Isu nga kailangan nyo nga maawatan nga the message of the cross is the power of God. Iti healing adayjay. Hallelujah. Kasano nga ta iti panangkita tayo nga there is power iti message of the cross. Kasano iti panakaamum nga apay nga powerful ti cross or message of the cross. Okay. Kailangan nyo maawatan na ito tauray ko na tayo, it is the power of God, the message of the cross. Ngawan amom nga message of the cross, ang nga powerful, ijibiyag mo rito. Balin nga foolishness. Uray may isa kang believer, di panagkunam, in-accept mo na Jesus as your Lord and Savior, awan tayo mo nga message ti cross, ang agbaling nga powerful, because kuna na, for the message of the cross. The message, the power. I repeat, the message is the power. So na awan mo the message, ang agbaling nga powerful. Because the message of the cross is the power of God. Message. So kailangan amom ti message. Han nga jay symbol. Han nga jay literal kay kwintas mo de cross.
The message. So, the understanding the religion, agaramid ka ti cross. Tasamo ibubulsa, wano i-kwintas. Naging mayat nga negosyo. Samo i-preach nga there is power in the cross. Ngam de jega bilaklako da kadya kayo. De landok. The message day and the power. No, hantoy may surman na ito, aduti na deceive. Dineceive the religion. And then sada ilako, naglakapiman the message, the cross, day and the power, ang nga symbol. Ang nga literal. So, ano dito aramid ang negosyo, the religion, but unaware di tataw dyan. Praise God, na na-receive tayo na ito yung revelation. So, nga expose tayo. So, nga na kayo makareceive, makadangag, study nyo na lang ka, kayo magpaspasubnod. Siyaman nyo, the message. Amen. The message of the cross is the power. So na mabantayo yung message. Amen. So ano yung problema ka na kaya born again? Ano nga mo the message of the cross? Ano minsan, oray nung kinote naman na ito nga na ibaga, nadamanan, tayan the power, the message of the cross. Pero the question, what is the message of the cross? What is the message of the cross? Nga ayan ti power. So, siyempre, oray bagbagam, the power is the message of the cross. So, ti Quran ni Pastor. That's not enough. You need to know personally the message of the cross in your heart, in your spirit. Tapos work. I-j life mo, personally. Hallelujah. Okay, now, mapantayo the message of the cross. Ora bahaya. Pantayo Colossus, chapter 2, beginning verse 12. Ito yung kita, ando sumagmamanong ang message of the cross because talaga nga nalawa na ito yung mensahe. Malpas na ito di 1 year na topic. Okay, verse 12. Wherein also ye are risen through the faith and resurrection of God, who hath raised him from the dead. Okay. Itaan nyo kasi. Kanawin nga nakarelate, ijay. Panagungar, baptism, faith. Okay, tuloy. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, have been quickened together with him, having forgiven all his trespasses. Okay. Kita amin message the cross. Pero, ito'y 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. So, adutin lang sana di cross. Di may isa nga kita nyo, the message of the cross, na jay nailing it to His cross. Adutin lang sana ijay cross. That's the message. Nailing it to His cross. So nga dahil inlansana nga diyay, isuma lang nagijay, it is finished na. Nailing it to His cross, nagijay, it is finished. Okay, mapantayo man tinaduma translation, NIV.
having canceled. Anya ti kinancel na. Anya ti cancel. Yati na cancel. Na-cut, tina-cancel, na-erase, na-cut off, napay, no utang ko ma, na cancel, nga awan ng bayad, ada ng bayad, no ditoy, having canceled the charge of our legal indebtedness. Day utang tayo. When no dajay ordinances nga ibagbaga ti lintag nga penalty. So dajay tinakancel. Jay utang or penalty or punishment of the law. Dito, nukuna na ordinances. Dajay ordinances ti law nga adda ti punishment. Amen. Na-cancel. Jay charge ti ordinances. Jay charge ti law. Amoy ti charge? Na-charge ka. Na-penalty ka. Nakautang ka, nabayadam. Under the law, dahil ko ibagbaga, dua tilo nga nakatnagan ti tao iti Bible. First nga law nga nakatnagan ti amin nga tao, jay law iti Garden of Eden. Dajay law iti kayo. Nas di ka mangan. Tanumangan ka, matay ka. That's the law. First nga law nga inted ni Apo Diyos ti tao. Hindi adan. Amen. Second, dajay law ni Moses. That is for Israel. Awan ti connection tayo ijay. Nga Gentile. Pero tinakairamanan tayo nga law nga naka-charge san tayo ijay Garden of Eden. Now, kailan maawatan nyo rito? So, tinangarugyan ti sakit, idi nagbasol da jay law ijay Garden of Eden, haan lang kini Moses. Tinag-start ang ti sakit, jay na-violate jay law ijay Garden of Eden. Okay, because that's the charge of that law. Ti charge ti law ijay Garden of Eden, death. Matay kayo, sigurado. And ijay nga death, kanayon natin sakit. Kanayon natin poverty. Jay ti kunada nga, charge ti law. Hallelujah. That's the message of the cross. At alam natin, what is the message of the cross? The message of the cross, ada ti inlansa ni Jesus in the cross. Naibaga kung da tatay, nailing it to his cross. And then letter B, he canceled all charges of the law. Amen. Kailan makita yun ay? Na-cancel. Na di utang tayo. They charged the law. So, na which stood against us. Amen. And condemned us. Condemn na da tayo di ay nga law. He has taken it away.
nailing it to the cross, to His cross. So nga day law, ada charge na, kinondim na tayo. Ti charge na patay, sakit, condemnation, kaya dumapay. But the message of the cross, ijay nga na-cancel. Ijay nga naawan, tibisa na. Naawanan jay, bisa na nga mang charge. Dayan na lang da jay, handa ka nga charge sen, if you believe, nga ni Jesus tina-charge, ijay cross for you. He took upon Himself the penalty, the charge, amen, the curse, the pain, sickness and diseases that was against us, the charge of the law, He took upon Himself. Amen. He has taken it away. Amen. Nailing it to His cross. That's the message of the cross. That's the power of the message. So you need to believe. Because the cross is the power of God to save. Hallelujah. Sungarod nga, awan maisalakan din na mayat nga ugali na, ngahan nga magnaijay cross. Ipade kanta ni Delway. The cross stand between me and forever. Amen. So nga awan, di makapande, forever nga life without the cross. Tano kayam kumagayam nga nagsingpat kagat. May salakan ka, di kang kumanat na tayo ni Jesse J. Cross. Kung naman dyan luma, di hantay yung Lord nga agsingsingpat. Sumingpat ka, numawatam the message of the cross. So, nagkikinuntra the grace. Because of that, iti grace ni Jesus. Lupapasok kayong kapasingpatan na ka, isungarod nga awan na singpat nga tao, uray may sa. Malaksig. Sombrak ni Jesus kanya. Hallelujah. The same day healing. Awan kay cross. Adaya healing. Oh, adamat pastor. Nung agdayit at adamat. Dagijay hospital. Sangkay baga tayo, nga dagijay temporary, haan nga health nga talaga tin provide na dayay. Uray ko ram nga naikat yung symptoms, you're still sick. Because saan nga naikat jay penalty ti, law nga sakit ken ka. Iso nga adalata legal right ti sakit nga umay. Ta tinakakanselan lang ti sakit, ijay cross. Arabasya karabahan dididi. Yendalabahaya rabose. Tinakakansel lang ti sakit, cross. The same ti sin. So nga urag singpat ka, di ko alam na singpat ka, but you're still sinner because ti pakaikatan lang iti basol, iti cross, dinailansa ni Jesus. Isu nga kailangan nag-trust tayo iti cancellation. Kaya naramid ni Jesus iti cross, He canceled
all charges of the law. Sickness and diseases. Ijay ka nga meditate if you want to fight. No kaya't mo ti lumaban, you need to meditate the message of the cross. Hanaday, ilablaban mo without the message, without knowledge. Tilaban tayo, the message. Okay, so adatalong. He canceled the charges. Di amin nga utang, amin nga penalty, itilo. Nga nang condemn ka na tayo. He has taken it away. Amen. He has taken it away. Inala na upon himself, upon his body. He took. Amen. Past tense. And, ninaramid na, dinala na, nailing it to his cross. Inlansa na. So nga pa nga na ilansa, tapnos si katima set free. Amen. Hallelujah. Verse 15. Another message of the cross. Ano the message siya? So 14, 15. Basa. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed the authority by his victory over them. Yes. Yes. And having spoiled, the word nga is spoiled, may sakit na sa wen, nabangles, nadadael, tidadomain, having disarmed. Parang iti spoiled. Di may sakit na sa wen, tidadoma translation, he reduced them to zero. So, the message of the cross, inala na even gayam the power and authority ti enemy ni Satan, kunata yon, inala na and reduce na ti zero. Zero. Because all power, kunani Jesus has been given to me in heaven and in earth. All power. Ada power ni Satan, but no ni Kristo, di pangibatayam, zero ni Satan because ada amin the power and authority kini Jesus. So nga he is spoiled. He disarmed. Kaslahe di, no, matiliw di kalaban kat disarmaan da. So kaawanan power na kuma. Daya nalangan, deception eh. Kamti kinapudpudo na, naamuto the message of the cross because hangag langsot the cross. Talaga nga natay ni Jesus natay. The message si Jai forever settled. Amen. So, ito iti another message. Number 4. In having disarmed the powers and authorities, spoiled, reduced them to zero. Ito naramid na. For us. Because amin nga naramid na iti cross for all believers. For us all. Jew and Gentiles. Tandaan nyo, nakapagturay ni Satan not because of the law of Moses, but because the violation na adan ni the law in the Garden of Eden. Hallelujah. So nga din naramid ni Jesus nga gospel for the Jew first and also for the Greek. Apa nga ibagabagada dehay? Kasi for example, dahil naramid ni Jesus nga gospel, dahil lunga duwa nga dayay, binayada na dahil nga duwa.
So nga jay stripes ni Jesus nga 39, law ni Moses di ay. But jay one stripe, ijay cross. That is for the Jew and for the Gentiles. Ni Apo Diyusen, tinang isaplit ijay. So nabasahan nyo ijay Isaiah, saplitak. Kuna ni Apo Diyos, saanan nga tao tinang ikarga ijay. Mismo nga ti Diyos, tinang baot ki ni Jesus. Hallelujah. Diyan ang inkabil, ti aming nga saksakit ti Hudyo, ken Gentile. Komplito ijay Hudyo, naming pinsan karagi ijay Gentile. So namin sa nga mauawatan ti Dadu day. Even Dadu mga preacher, dudong dagak di ay. Ipagbagada ka, ti stripes is for the Jew. E di saan ka nga ron nga na-save? Gentile ko na for the Jew and also for the Gentile about the blood. Di ba jay blood, the animal is for the Jew. But jay blood ngay, nga nang forgive ti sin ti Gentile. Haan nga Jew di ay. Haan nga law of Moses. Ti binayada na ijay. Da jay sin nga pinmasok ijay blood. Ti tao ijay time ni Adam. Tanay Jesus Christ, ti last Adam, ijay cross. Tapno agungar ti second Adam. So nga inala na, amin nga Adamic nature, ijay cross. Kneeling it to his cross. And then isuna ti last Adam, so nga natay jay last Adam, tapno agungar jay second Adam, nga new creation. That's the message of the gospel. Oh, Rabahaya. So we are healed. Because even the devil is defeated because of the cross. You will never conquer the power of darkness without the cross. Taijay laang nga dinis armaan ni Jesus da Satanas. Apay nga na disarmaan da. Tay dinatay sunay jay cross, it is finished, jay sin. So, the devil has no right to attack the believer kuma because nalpas jay basol da ijay cross. So, awanan ti charge na. So, na-disarmaan. Awanan ti ngipen na. Ijay. Tilang alon-unonan, jay awan ti Jesus na. So, nga agbirok ti alon-uno na, ang akalo alon-un ti amin nga tao, tada ti tao nga da Jesus na. Ay no, awan Jesus tayo. An palang agbiro-biro, kakaisam-mo lamin. So having disarmed the powers and authorities, kailangan istadiyan nyo nga nala hindi ay, aramahaya. Dito the power of the cross, the message. So nagbinbiniti ta kay jay attack the enemy in my life. Sakit, stroke, sakit ti tiyan. Nagijay boil, nagtuhritoy. Jay tiyan ko, and even my lungs nga nagdanom. Ang tatamanan, matak ti panasan ang atakan. But still, the message of the cross is enough. Naabak na amin ijay. Kitag na jay tapno agungarak. Karon nga makapagungar no ang kanatay. Kalan magita mga natay ka ijay cross nga naikuyo kini Kristo. Amen. Oh, so that's the message of the cross, reduced to zero. He made a public spectacle of them. Anya ta kata sa one day.
triumphing over them by the cross. Ayan, tinagbaligyan ni Kristo nga nang overcome ka ni Satan, iti cross. Tano nagungar laeng, nga ay crucify. Incomplete. So nga kailangan nga may crucify. Hallelujah! So makita yung jay, in parade na, in public na isuda nga, in parada. Amen. The King James, kunana, He made a show of them openly, triumphing over them in it, to His cross. Taan yung gabi na. So nga di, natay ni Jesus. In public na din, public na. The devil is defeated. Tingkasta na nga ng abak, inlansana. Marod amin nga charges ti law, the Garden of Eden, the law of Moses. Iso nga ijay nga naabak ni Satan. Kunak tinaabakan na jay law. Ang nga nagbayad ni Jesus kanyana. Tawan utang ni Jesus kini Satanas. Nagbayad ni Jesus ijay law. So nga naabak ni Satan. Tanalpas jay charges. So nga awanan pangidaru-darumana, tanakansel. Nasa pala mo yun eh. Because awante mo yung power ti cross na diya mo na ito. Amen. Okay, last part. Ephesians chapter 2 matlang. So, nagkita nyo the message to a cross, chapter 2 nga 2, Colossus. 1 Corinthians, chapter 2, chapter 1. Colossus, chapter 2, Urayurgi, verse 12. Ephesians, chapter 2, Urayurgi, matlang, verse 12. Verse 12, Urayurgi tayo malangan dyan. Okay, sige. That at that time, ye were without Christ. Oh, dagiti hintil na ito, hintil. Sige. Being aliens from the commonwealth of Israel. Or citizenship of Israel. So nga awan bibiyang da iti blessing ti Israel ta nailalaksik ti Gentile. Idi. So no da tagpaagas nga Gentile idi adan ni Jesus, kuna ni Jesus. Ang nga nasayat nga itet ti tinapay iti aso. Tati tinapay para Israel. Kat na jay healing, ti daw-dawatan da. So healing gayam kat tinapay. Ngam gapu jay faith da kanya na receive da jay tinapay nga healing. So nga nasayat nga iti tinapay ti aso. When ngam ti aso, mangan mo ti margreg ti sirok ti ramisan ni among na. Amamuna ni Jesus. So nga nakan na di tinapay. So nga ti hindel, mairaman i giant commonwealth ti Israel or citizenship. Okay, sige, tuloy. And strangers from the covenants of promise. So awan ko ma-write da ijay promise. Amen? So kasi ay, okay. Pero apay nga nagkaroon tayo iti namnama. Tada tayo kumaday having no hope and without God pay in the world. Tati Diyos tayo kumukonforme. Idi. Ti Diyos ti Gentile, bulan, init, timungaw, kumkonforme kabunyan, ni kabunyan, kanyaw. So nga, awan sa bali di ay. Ang iso ti Diyos. Titunay nga Diyos, na Diyos ta Abraham, Isaac, and Jacob,
the Father of our Lord Jesus. So nga ni Allah, nga kuran mo tikwa, ket anmat nga ni Jesus, awan anak na sawali ni Allah. No, minsan da tayo, iban da tayo, rundang parihas may sa ti Diyos, ni Allah isumot lang, ni kabunyan isumot lang, aniyang isumot lang. Ni kabunyan, kat tangkanyaw na mamatin si siya. Apay way anak kabunyan ay Jesus? Apay ni Allah ada anak na? Awan. Ngam day Diyos tayo, nga Diyos ti Israel, ada anak na. He sent His only begotten Son. The Word that became flesh. He is the true God. Para bahaya. Kailan ma-expose na kita? Okay. Sige. Remember that at that time, you were separated from Christ. Excluded, NIV, tibas masaak, from citizenship of Israel. Oh. And foreigners to the covenants of promise, without hope and without God in the world. So, kauray ko lang nga, the Diyos mo idi, awan gayam. Tati tunay nga Diyos, saan mo nga namuan? Tati tunay nga Diyos, God of Israel. Na God of promise. Na nag-promise kini Abraham. But now, okay. But now, in Christ Jesus, kita nyo, in Christ. In Christ Jesus, you who sometimes were far off, na kayo nga dayuid na yasideg kayo by the blood of Christ. EJ cross. Another message, dagijay Gentile by the blood, EJ cross, na i-reconcile or na yasideg tayo. Okay, tapno makita yung verse 14. Ayan na ayat yung blood. Nang rugi EJ cross. Sige, verse 14. For He is our peace. Oh, inikat na di wall. Another day, the wall ti Israel ken Gentile. Amen? Pinagkapya na isuda. Pinag-reconcile na isuda. Amen? Okay, verse 15. Inabulis naman tiya inmitida. Amen. Even the law of commandments contained in ordinances for to make in himself of two one new man. So, importante jay, nagbalik ka nga new creation. So, making peace. Now, dito ay makita tayo, iti may isang message si cross. Awan ko iti bibiyang tayo jay promise ni Apo Diyos ti Israel. Adayo tayo jay. But ijay cross, pinag-reconcile ni Apo Diyos si Gentile in Jew. Inaramid na isudan nga new man. Qualified tayon nga Gentile, di promise ako na anyade ko na ni Apo Diyos iti Israel. Exodus 15:26, I am the Lord that healeth thee. Or I am the Lord your healer. So na Apo Diyos naging healer tayo matanan. Adante right tayo jay healing. Jay promise of health. Ngayon promise na ti Israel because of the cross. Hallelujah.
Antayo nga dayo ijay healing. Na i-reconcile tayon. Ura bahaya. Narami na tayon nga one man, new man. Hudyo or hintil. Kalandan maburn agin nga duwa. Because of the cross. Ngam na tayo nga hintil. Naibilang tayo on the promise. Nagipagtawid tayo on the promise because of the cross. Ngay jay cross kayang pinag-unite ni Jesus, the Jew and Gentile. That's the message. So the blessing the Gentile, blessing iti Jew. May isa. In Christ, we are healed. We are blessed. So we are healed. Ano ti right tayo iti healing? Ano nga na tayo iti aso? Nga one right na iti tinapay. Mangan tayo iti tinapay because of the cross. Hallelujah. Ni Jesus amin ang i-workout dyan. Iti power of the cross. Iti message. Hallelujah. Ano, minsan masasarot ti. Kakadwa nga, masaksakit na lang doon, masarot na pala. Tupay no, da sakit daw, may nagpalihan. Asa anor ka maagasan ka at awan amom in the message of the cross. Oray man mat igusugos mi de ima mi de ulom. Ngakunak. Haan lang alihans ti healing. Even just hearing the message, you can be made whole. Hallelujah. Harabahaya. And then verse 16. And that? And in one body to reconcile both of them to God through the cross. Okay. So kung natin, ijay cross, pinag-reconcile nangin mo natin Israel, niya. No, pa sabay-sabay na gito eh. Pero di kasatayo the message. And then, halang kayo nga jay, in reconcile naman natin Jew and Gentile to God. Isu nga, apay nga nagipagpaset tayo yung promise because na-connect tayo yung blessing ti Israel because of the cross. Na-connect tayo pa ikiniapo Diyos. Jay peace dito'y reconciliation. Hangatal na. Kapya. Tati peace, ya ti duwa nga dakkel nga kahit nasawan. Kapya intal na. Jay kapya, jay duwa nga agbinbinosor, nagpeace da. So reconciliation. Woo! So nga, you are healed. And at the right mo, ijay health in the kingdom of God. And at the right mo, ijay health ni Jesus. Amen. Tain connect da ka ni Jesus. Amen. Amen. To God through the cross, by which He put to death their hostility. So, kita nyo? So, ngayon endnan, iti hostility, ijay Israel ken Gentile, ken God and man. Now, that's the message of the cross. Hallelujah. So, that's the power. So nga nag-meditate kayo, the blessing ti Israel nga health, nga jay kadda, nag-promise nga I am Jehovah Rapha, isumot lang jay promise na kaya. Na-connect ka ijay because of the cross. So ijay cross, adon to ba itituloy ko ijay? Ijay cross, and edna jay penalty,
in supply na dayay positive jay life. Amen. So you are healed. We are healed. We are blessed. So thank you, Jesus, for the cross. Thank you for the message of the cross. So anuhan mo lang makatch up the revelation na you need to pray. Lord, I believe in the cross. I believe in the message of the cross. But I need revelation. I don't understand. I don't know the real message of this in my life. Kararag yun ay. I need revelation. Kailangan nga may lasag king kariyay. So nga dito yung ministry no minsan. Iti kakadwa pa pastor ag-wonder da. Kung na pastor, in-outline ko mo, outline mo. In-preach ko the same. Ngam apay lata. Nga si kamat lata ti biro kanda. Ako'y bagbaga nga naidumdumak ngamda kayo. Pero te kasana ngamin di ay, dipindi jay kaunag jay revelation mo. So nga uri amom nga outline na nan, ta na isuron, dipindi jay lasag mo. No na ilasag. So nga kailangan nga meditate ka nga meditate, gana nga, kunanay jay Hebrews 4:12, nga pinitrita na, tinagbaltan ti spirit and soul, and your heart, and marrow in bones. Dati kayan the word nga pinitritan. Gano may lasag king ka. So nga no kasjay, ti kaunag na, sa kag-preach, na unag. So nga jay anointing na iduma. Ta naunag ti i-confirm na. Naunag ti i-reveal na. Ngam no in-outline mo lang kat kunam nga naabot mon. Teka nga nagkamali. Kas ano ti biyag mo iti message. Hallelujah. So nga, jay tin meditate ko in my life. Iti nagijay saksakit. So talaga nga dinadas ko in Jesus' name. Ang iso ti applicable at that time. Pero powerful tinagan ni Jesus. Pero at the time, nga han nga ijay nga work. Ti ag-work, ti amuam the message. So, ti may isa nga naadal ko ijay. Kunak Lord, daya ka na gambal. Kunak nga mo, kumhang ko nga mo. Taapay ngay, nga haan nga ag-work. So, isurudak. Anya dapat ko nga maawatan. So nga the more nga meditate ko, dagitoy rumrumwar. Kailangan nga ag-work iti spiritual nga trabaho. Nati trabaho, pray, meditate, read, study, hearing, listening. You work out mo rin. So nga rin, jati karkararag kon ka ni Lord. Kana nga labsana dito, madanagan ka eh. Madanagan ka numapan kan. Tada di time kaslak matayan eh. Kaslak to pa agpakadan de pamilya kon. Awansan, talaga nga. Isunsan ti patinggak na ito eh. Pero ito na agbinbedi di takmanan. Agbiagak pa eh. Kung kunakmanan. No, they pain tidang-danggam. Awanan talaga maupay kan. Agriri ka pa'y kini Apo Diyos. Katimay sa nga kayat ni Apo Diyos. Nga mabaliwan ka na tayo, dyan nariri tayo. So ti kamayatan, no magmagnakay, di tatalnam langan. No makariri ka, itatalnam mo. May mayat pa itatalnam mo, di sumanaukan. Tadamur kag sa sauka ko na di Proverbs, no kasi situation mo, damur kang agbasol.
Met no sumanaukan no mayat ti bagbagam. Ngam no panay negative, talnam na lang eh. Tadi ka matay ijay bagbagam. Because life and death and the power of the tongue. Amen. So di ay, gana mariknak, nagrecoverak, sumayat mo ti kakaanak. Maturog ak matanan. Ang ti pakasdawak, medyo nakapsutak pa lang. And then jay matakman ang ti matatak. Mag-aasam na ha, ang asumardan. Kaman niya ngay, sino ngay ti makaisalakan? Niya po Diyos by the message of the cross. Amen. Ang karoon kagul ulbod ti cross. Awan ti ulbod nga in work out ni Jesus. Iti truth nga kunan ti Bible. The gospel of truth. So no truth, amin nga in work out na truth. Katotohanan, kunan ni Jesus. Truly, truly, I say unto you, you are healed. Amen? Okay. So you are healed. You are healed because of the cross. Because of the message of the cross. Tumakder tayo, hallelujah. O Rabahaya. And Dalabahaya. So we need to pray. And intercede. Arabahaya Robose. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for healing us. Thank you for abolishing all charges of the law, including sickness and diseases. They are now dead. Dead to us. And we are dead to that sickness and diseases. Separated from sin and its penalty. Father, we pray for more revelation, more anointing of healing, anointing of deliverance. Hallelujah, by the message of the cross. Oh, Father, in Jesus' name, dawatan mi, nga umay the revelation that I think a ministry, that I think a church, nga we are healed. Daan kami iti right, nga agbiag nga nasalunat. Adaan kami iti right to resist sickness and diseases. Tawan the legal rights tanda gitoy because amin nga charges iti law in the Garden of Eden in law of Moses. Ket napan namin kini Jesus. Inala namin ni Jesus inlansana iti cross. So inlansana amin nga sakit. All kinds of sickness and diseases. Ket amin nagidjay ket bunga ti basol so amin nga rod nga sakit nalpas iti cross. Oh Father, anyaman nga klase sakit ket awan ti right da in our bodies because we are healed. We are healed. We are healed. Jesus took all them. Took all sickness and diseases, nailing it to the cross. We believe in the gospel. We believe in the finished work of Christ. We believe nga nalpas na gidoy aming nga charges awan ti right na, awan ti right ti enemy nga mang charge mangidarom kada kami because na-cancel amin ang nagidya iti cross ni Jesus. So we are healed. We are healthy. In Jesus' name. In Jesus' name. Babaan ka ni Jesus. Na-connect kami di healing. Na-connect kami di health from above. Oh, Rabahaya Robose. Oh, na-connect kami di healing. Iti kingdom. Kingdom of Jesus Christ. Oh, Rabahaya Robose. So we pray for more manifestation. Na ito'y nga healing. Iti bagi, healing of our soul.
Dawatan mi nga rumwar, iti manifestation, the healing, the miracle, in Jesus' name. Kada gitoy nga believer, kada kami nga ada ditoy nga church, ken ora dagiti mang believe. Kada gitoy nga message iti YouTube, we pray for manifestation of healing. Oh, hallelujah. So nga dawatan mi nga ma-erase amin nga charges. Ijay mind me, our spirit, soul, and body, may raise ijay 5 senses. Tawanan na gito'y nalpas. Kat may register ka kami. Iti health. We are healthy. We are healed. We have health. We have life. In Jesus' name. So, Father God, ito iti manifest mo kada kami. Manifest mo kada kami iti glory, iti healing, iti health for our families. Kaya na ito nga church. Salamat, Ama. Salamat nga naagasan kami. Salamat. Tawanan ti pang charge anti enemy kada kami. Because we believe in the cross, in the gospel of Christ, nga nalpas na amin na ito yung inala for us. So I commit this congregation unto you. Thank you for revealing this message. Thank you for enlightenment. Tuloy mo, Lord. May manifest ka na kami step by step, little by little. Babaan iti revelation. So I commit them unto you. Thank you. Mamawatan na they are healthy. In Jesus' name, amen.